Murakoze cyane turabashimye. Iyi ni breaking news. Tumaze gukurikira muri social media ko Lunyasenge, Katundu, Musenda byabohowe na AFCM 23. Byaba bivuze iki ku rugamba bari guhanganamo na leta ya Kinshasa? Muri kumwe na Oxygene, umushakashatsi muri geopolitique, nkaba n'umusesenguzi mu byerekeranye na defense, sécurité n'ububanyi n'amahanga. Izi lokalite ko ari eshatu, ni ukuvuga ngo Lunyasenge, Katundu, Musenda, zifite akamaro gakomeye cyane 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 muri strategie y'urugamba AFC M23 ihanganyemo na leta ya Kinshasa. Kubera iki? Nyuma y'imirwano yabaye hagati ya AFC M23 imaze gutsinda FDLR na FRDC n'abambari babo, hariya Kanyabayonga, Kayina, Kirumba, Alimbongo, ukagenda Kipese, haba Vicumbi n'ahitwa Kamandi Port, FDLR zisaga 600 na FRDC basaga 400 bahungiye mwazira lokalite za Lunyasenge, abandi baja Katundu. Bari bafite objectif yo guhungira Ibeni kuko niho hari ikibuga cy'indege cyashoboraga kuba cyabahuza, swati bakajya Kisangani nangwa bakajya Kinshasa. Kandi nibwo buryo bwari buboroheye kuko bari bafite option yo gukoresha ubwato bagaca mu kiyaga cyitwa Lac Edouard, ku gihe mbere y'ubukoroni cyitwaga ikiyaga cya Rwicanzige. Alors nyuma yaho General Evariste Somo agizwe guverineri wa leta ya Kivu iri mu buhungiro hariya Ibeni, uko niwe wasimbuye General Chirimwami amaze kwicwa. Alors yaramaze iminsi ari kohereza FDLR, izo zari zarahungiye n'izindi zaje, kuko ari zimwe za bakora acrobacy, niyo barayikoranye na MONUSCO, niyo barayikoranye n'ama ONG, bari barahungiye nabo Beni. Alors bari kubakusanya bose mwaziriya lokalite kugira ngo baze gutera AFCM 23, babatere hariya Kamandi Port, abandi babatere Kipese, abandi babatere Vicumbi, kuko nibwo buryo babonaga bwabafasha kwigarurira biriya bice AFCM 23 ubiyobora muri territoire ya Lubero. Alors kuri stratégiquement iyo uri aho hitwa Lunyasenge, iyo havuye ujya Katundu, uwava Katundu ugera hitwa Musenda, hari kuba hazari n'urusengero ruhari rw'aba Pentecote runini Musenda. Wava Musenda ukajya Kisaka, yari hari Kisaka ho abaturage baho bose bari baramaze kuzamuka. FRDC yarabwiye ko bahava kuko bari gutegura ko ariho bazashinga imbunda za musada hari Kisaka. Alors uvuye Kisaka ujya ahitwa Muramba, ariko muto y'ikindande bahitaga Muramba, ni Muramba. Wava Muramba ukajya ahitwa Muko. Aha Muko naho nta basirikari bahari, nakuvuga nta baturage bahari plutôt, naho bari kuhashyira ibikoresho bya musada, kuko rassemblement yabo yose iri kubera Cyavinyonge. Iyo uvuye Muko rero nibwo ujya Cyavinyonge, aho Cyavinyonge teja ubugeze muri territoire ya Beni. Alors Cyavinyonge ni point stratégique ikomeye cyane. Kubera iki? Hari ihuriro ry'inzira eshatu. Nuba ngo uri Cyavinyonge ushobora kuva Cyavinyonge ugaca Cyondo ugahita uhinguka Ibutembo mu mujyi. Iyo ni inzira ya mbere. Inzira ya kabiri ivuye Cyavinyonge, ushobora kuva Cyavinyonge ugaca hitwa Karuruma ukahita wambuka ukajya hitwa Baki. Ni hari kiraro
ikiraro cyura mugezi yitwa Semuliki, ngo yeze Baki uba ufite ubushobozi directement bwo guhita winjira ikasindi ku mupaka na Uganda. Alors Cyavinyonge hari inzira indi ya gatatu, ngo uvuye Cyavinyonge uciye iburyo ushobora guca hitwa Kasindi Port. Kasindi Port ugahita winjira Lubiria, nayo ni ku mupaka na Uganda. Urumva ko Cyavinyonge ni coin strategique ikomeye cyane. Kandi rero kuva Katundu ubu ngubu aho AFC M23 ikontrola kugera Cyavinyonge hari ibirometero 30. ubwo urumva intare za Sarambwe zishobora kuhakora amasaha, wenda bari kurwana twafata nk'amasaha 8, ariko bakoresheje ubwato bahakoresha n'amasaha 4, ari bafite pirogue iri motorize n'amasaha 4 gusa tayari ukaba uvuye Katundu ugeze Cyavinyonge. Cyavinyonge rero iguhereza ziriya nzira swat yakugeza i Butembo, swat yakugeza Ikasindi uciye Karuruma na Baki, nangwa yakugeza Lubiria uciye Kasindi Port. Alors kumva ko rero ubu bafite izi lokalite za Runyasenge nkuko twazivuze Musenda na Katundu, donc bibahaye avantage yo gufata Butembo bitabagoye. Niyo mpamvu FRDC yakoze n'itangazo ryumvikanamo akababaro, kandi aribo baje kubendereza muri processus yabo ya violation de cessez-le-feu, kandi hari ibiganiro bari kumwe nabo yaba Doha yaba na processus ya Washington. Donc nibo baje kwiyendereza hanyuma habaviramo ibisharira. Alors kugira ngo rero AFC nabwiye ko tusengura ibya defense sécurité n'ububanyi n'amahanga, kugira ngo AFC M23 igire noneho umutekano muri Rubero, muri coin imaze kubohora, kuko hari umutekano uhagije, yaba abaturage bari Kanyabayonga, abaturage bari Kayina, abaturage bari za Ruofu, abaturage bari za Mbwavinywa, za Bingi, za Alimbongo, hari ya Mambasa, baratekanye bameze neza nyuma yuko haba imyaka n'imyaniko kuva 1994. Mu biganiro bindi nabahaye mbabwira ko niho FDLR Rudi yari yashinze ibirindiro byabo. General Musare yatesheje abaturage bahariya ku buryo niba n'abaturage baragezaho bumva ko babaye asphyxié, byari bitewe n'ibitero byakozwe n'aba FDLR Rudi bari bayobowe na General Musare wari ufite dikota zetwa Emashuta. Alors kumva ko rero ayo eneo bamaze kubohora ubu ufite umutekano, nuko basatira ibirindiro bimaze kubakwa nyine hariya Cyavinyonge ko babwiye, kuko hari aba mercenaires bari kuva Kisangani, hari FRDC iri kuva Kinshasa, na FDLR zimwe ziri kuza zivuye Sud Kivu zimwe kugira ngo zize gutanga umusada, n'izindi zihari zahahungiye. Nibwo umutekano w'abaturage ba Lubero uzaba uri assure. Donc si longtemps que Cyavinyonge itari yaba libere, bira bitero bishobora kuzakomeza guhungabanya ziriya poro zose ziri kuri ya lake ya Edouard, kuko hari ibyambu bigera kuri 6 uvuye Ntuza Vicumbi ukagenda ka Mandiporo kugeza hariya Cyavinyonge, hari ibyambu bigera kuri 6, kandi ibyo byambu byose biri très stratégique, bishobora gukoreshwa na adversaire kugira ngo akomeze ahungabanye umutekano w'utwo turere tumaze kubabwira. Alors rero ngiyo breaking news twari tubafitiye kubasobanurira Runyasenge, Musenda na Katundu, importance ifite, akamaro ifite mu rugamba rwa AFC M23 iri guhanganamo na leta yagiye mu buhungiro Ibeni, muri cadre yo kureba ko bakora contre-offensive baturutse Cyavinyonge, ariko ntabwo biri kubahira kuko iza Sarambwe ziri maso.
zaburijemo uwo mugambi mubi wo kugira ngo baze bahungabanye umutekano w'abaturage bamaze kugubwa neza. Murakoze rero, naho butaha mu yindi breaking news tubasobanurira iby'uru rugamba uko bimeze kuri tere n'uduce dutandukanye, akamaro twaba dufite n'umutekano uhari uko uri kugenda babohorwa muri servitude abaturage b'iburasirazuba bwa Kongo bamazemo kuva 94, babujijwe umutekano na leta ya Kinshasa ifatanije n'interahamwe. Murakoze cyane, turabakunda. Yari Oxygene, naho butaha, bye bye.